салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату дӯстони азиз, иншоалло ки ҳаматон тансияту хонавод ҳастем ва рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегум. мисли ҳар вақта чӣ хеле мебинем ман бо дар роҳ дар истгоҳи автобуса нигоҳ дорум. имрӯз 3 моҳ мешавад ки мо дар байни ҳамин 3 моҳи карантин як бор дурони шаҳр мағозаҳо рафтем. имрӯз бо мехоҳам ки бо як бори дига бирам, чунки дар хона дига на стакан мондай, на бокал мондай, ҳамаро шикастам. кӯтоҳи гап ки ҳамаро шикастан кӯдако. иқаша худам пардохтам, иқаша кӯдако шикастан. кани мегум бирам ягон мағоза буда гискушода ягон стаканай бокалай бигирем. хел дӯстони азиз, мо имрӯз влога стаканхарӣ сар мекунем. агар ки биёвем мағозао кушода боша ба он шарте ки мо биёвем. намеҷа нака автобуса нигоҳ дорем, намедонем автобус имрӯз меоя намеоя. инам чӣ хеле мебинед дӯстони азиз, дига тамоман мо дар на барфай на борон, ҳаво софу беғубор. мо ҳам ҳавосанҷак шидагием, ҳам чи блогер. барои ҳамин автобуси мо ҳам омадааст. камакак пеш кунам, шояд ки битова. мо мерем ба тарафи шаҳр. бо мо бимонем, кани бинем мағозаҳо кушода ҳаст ё не. дӯстони азиз, мисли ҳар вақта буси заказное даштагӣ. ина бинем. дидем? касе нест дар бус. дӯстони азиз, мо ай автобусам фуромадем, дар шаҳрам расидем. ки мебинем дар шаҳр ҳеҷ ки нест, одам камай. ки одамам кам боша, автобусҳо кор мекунанд, намеган одам ҳаст нест, автобусҳо рафтаву омадан мегиранд. агар дар автобусшам ҳеҷ ким свор набоша ё ки одам надошта боша, вай бояд ки кор кардан бигира. дӯстони азиз, ина дурони шаҳри мо одамам камай. ин магазинҳое ки чанд маҳкаман кушода шаванд, мумкине ҳамаи либосҳоро вай мекунанд, скидка мешаванд, барое ки 3 моҳи карантин маҳкам. охир савдо нест. дар ин 3 моҳ бечораҳо ранги девона шуданд. ҳеҷ кирам нест ина дурони шаҳр. дӯстони азиз, ҳозир мо инами магазин медуроем, намедонам кушода боша ё ки маҳкам боша. ҳамин мағоза дега табақам дора. як бор омада будам, ҳама маҳкам буд. ягон ҷои хӯрокаш кушода буд, дигарош маҳкам буд. ҳозир медуроем, мебинем кани кушода ё маҳкам то ҳозира. дӯстони азиз, ина мо дуромадем, ки мутаассифона ҳама маҳкам, на дегай, на табақай, на инами чизои лозимӣ барои дарс, инами хеле чизои кушода ҳам барои белаву документ. яки дигар ҷой маҳкам. тай кушода мешавад. ана инҷо кушода буда. ана дӯстони азиз, мо ҳозир инҷо стакан ҷидо мекунем, мегирем. инҷо кушода буда. хайрият. дӯстони азиз, як бор омада будам, ҳама инҷо маҳкам будак. худоро шукр ки имрӯз ҷои дега табақ кушода. ҳай мара инаи барои обум дар кора инаи гирифтам. худоро шукр. дар омадам набуданд, ҳама маҳкам буданд. даже дар
چی نوار کدگیم همه محکم بود کار نمیکنه یگان جوش این خدا را شکر یا الله انشالله که میکشه مگزین را خدا خواهد دوستان عزیز ما اینه در اتوبوس سوار شدم طرف خانه میروم اتوبوس زکس نوید خرید کردگیم و تا که خونه میرم نصیب خمیر کردگی بودم خمیر مال خونه همسایه رفت ای کارسان برامده برفت نه نزدیکی خونه در رسیدیم خدا را شکر و یا برآمده که خمیرم توچ نبرآمده خمیری من رسیده باشه نرسیده باشه یا را ماندم خودم رفته بودم خمیر رسیده به فکرم خونه همسایه رفتم تای تا نبرآمد یعنی خونه میدونن یا کی همجا بازی میکنیم خیمم در اومدم برام که خمیرم رسیده دوستان عزیز اینا در حقیقتم کمکه دیگه اگر دیر میکردم خمیر من میبرامد میرفتی نبینین چقدر خوشرو رسیده خمیرم با خدا خیرت که دایرو کردم اسپید کردم میره بینین به هم خونه همسایه را رفتنی بود این اینجا باشد خریدی ما های نما خریدی بسیار کداگی من نشونتون بدم مثل هر وقت با سیمچکا دو پاچکا سیمچکا گرفتم یک پاچکا پیستا گرفتم قباب میشیم کدام روزه چیکار میکنی در خونه شوا وقتی در پیش تلویزور میشینیم مگرم که یگان چی گفتی گپای دروازی که جویده هم بگیریم اینجا باشه یه پالچکو گرفتیم پالچکو پیش آمده در کارم ای غوصوش میخواستیم که غوصوش نبوده دوستان عزیز جوچکو را یچه در کار گرفتیم یچه بخدمه اینه کلباسه نگفتن همونه که روزی دوشنبه فرزندای من انشالله که مکتب میروند خدا خواهد برای مکتب شونم یکون چیز افتر کلان در کار برای همی کلباسه گرفتم ساسیسکا گرفتم ایره باشه دوستان عزیز برای من چوینیکه که آوا تازه میکنه برای همو گرفتگیم چند قبل مگزین ها محکم بودن چند بار رفتم گفتم نیفتم هرچی در نمی خدا برم که امروز کشوده بوده جای پس و داشت خیلی گرفتیم این ساسیسکا برای زفتر که کودکو باز چی باشه رازی بستیم این با درینگ بکلی خشرو نیفتم بکل نگرفتم با این کلچاکا گرفتم میروی با نمیتونیم میگوی نخرم نمیشوم دیگه تمام اینه سیدکم اینه بکلو رو گرفتم استکانو رو گرفتم برای آخری کودکو اینم خرید بسیاری ما دوستان عزیز وقتی ما یه را جا بجا میکنیم خمیرمون رو رست میکنیم که دیر میشوه اینا دوستان عزیز نونایی که خانه همسایه قریب میرفتن ما بستیمشون اینم خیلی آمدن نونای سروسیمه تیز بستیم گرفتیمشون کودکارم کش نموندن یک تا شمیخه کودکو خوردن گرم و گرم